apal krama kelawan rahadian Sringati. Paseban Cinarita Prabu Jangkung Mardaya ye kahiring dening sakohing para punggawa miwah satria Kipati lan Sira Adipati Baci punggawa miwah mantri para ksatria turusun talaluih madira Hasun tutur sira sami ya kapan dina mungkin madira yang ngerasanin bagia kamu bisa kabus dening supas itu parang-parang ini makin maniwa us apal krama kelawan satria daya sakti mandraguna tur gagah prakasa di desa hira wong linui mangkana ada wakira sami sesukan-sukan ada har minum sekuat tenagamu minum pacang hanya boleh ke banteng yang bangun karya agung selama patang dina peringati mantu madira Cinaritra liritak kalanira hamangun rasan ring paseban kawusan dude ya saking pancang kerjana rawuh hambak dan alwatra
Prabu Barjawus Katon. Iya pukulun hamba nada nurgahe amogetan kena baya dawak terimanan sembah bakti kau le dawak sun terimanan sembah bakti mubadih kobang kena ke hangka dia ngapa minur katemu ya sira makin gagah prakasa parang termagamu praptering bumi paranggu barje pati sapa ngerti ke Gusti Prabu hamba wantah dituduh dan dia duda ya dening sang baha guru agung Dewa Serani rancang kencana hamba tu punang nawalu patra dawak tarimanan Gusti dawak manda hamba enggan upalaku balik marang rancang kencana lah ya sun tarima punang nalawan patra sapa ngerti ke yang mangkana hamba nada pamit Cina mitra pakih gobang kena ke saring rancang kencana kira-kira mus kada pamit paring sang Prabu